米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Marari ai kita to sakarari hatai ita atau sakalat在 no farujua ita， 和解带出和睦与合一。Sarigaka mapulung， 平安。Malat在 kita a milayap to suar no kawas， 姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。I Matai sa ka-6 at 4 ko sa paatusir suar sa anoh pulen namo ko raraw no misa tatiihay tamoanan i hepulen no wama namo i kakarayan ko raraw namo saan 你们若饶恕别人的过错，你们的天父也会饶恕你们。马太福音第6章14节。Sarikakao, pakai ni inika sasi ula-ulah ita ko sakapaseng no asihayay araraw. Nikaw rira, anu mararit a materi i falujua ita ko nitemakan no sarikaka a misa tatiihay a semak i sa itu kafiru kita a masasihpur to raraw atau sa itu kalatsay ko falujua ita。彼此相爱能够消除许多的过犯。然而，如果我们一直记着弟兄姐妹的过错，我们就无法彼此饶恕，也就不可能同心合一。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tapangau, u nanu ulah iso ko sakahpur no raraw niam, saka pakifalucuan niam atau patarahkaran niam kunini a ulah iso ta soolin o malari ayay kami to sakarari hatai no sarikaka atau sakalatsai no falucuan niam。 上主啊，因着你的爱赦免了我们的过犯，所以我们要时时纪念你的慈爱，并且活出来，让我们彼此和解，在弟兄姐妹之间有和睦与合一的生活。Pakai ni i dalam anai angangan utapang ji Yesus Kristo ami tolon. Amen。 Nanay mapalamer no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。